Idemo s pričom o Alanu Fordu. Alan Ford, strip koji pozna čitava Jugoslavije, odnosno Republike bivše SFRJ. Taj strip je počeo svoju priču već 1960. godine, odnosno 61. kada je trgovačka kuća Upimo počela raditi strip s tim naslovom Alan Ford. A taj strip nema ama baš ništa ukupno zajedničko s ovim našim stripom o kome danas pričamo, o kome je danas izložba otvorena u Muzeju Jugoslavije. Taj strip ima zajedničko samo ime i to da je bio scenarista kod stripa Bunker. Naime, to je bio samo trgovački potez da bi što više ljudi došlo u trgovačku kuću i kupovalo robu, a uz to su dobili strip. Ali naša priča o Alanu Fordu u biti počinje 1964. godine kad su se prvi put sreli Luciano Secchi, Max Bunker, scenarista, i crtač Roberto Raviola, Magnus. Magnus je tražio posao i došao u izdavačku kuću Kornu gdje je već radio Bunker. Odmah su se upoznali, odmah su stvorili tim i počeli su crtati stripove. U to doba u Italiji je bio popularan strip, vrsta stripa koji se zove fumetti neri, crni strip. To je strip koji je pun kriminala, zločina, polugolih žena, a glavni junak je negativac. Pa su i oni počeli da crtaju dva zanimljiva stripa koji su izlazili kasnije u Jugoslaviji, to su bili Kriminal i Satanik. I godine 1967. nacrtaju prvu epizodu Alana Forda, ali ga stave u pretinac i tamo čeka. I čeka i medi se ko dobro vino i 1969. prvi put izdaju strip Alan Ford. Taj strip Alan Ford je izašao kod izdavačke kuće Korno, stavili su ga, malo su uglancali dijaloge i crtež i sad su očekivali. I strip se prodao u 20.000 primjeraka, što je bio veoma loš rezultat za Italiju. Naime, stripovi su se tada prodavali u Italiju između 50.000 i 80 do 100.000 primjeraka. Ali su čekali, crtali i naklada je padala i došle tu negdje do 4.000 primjeraka, ali oni su još ustrajali i crtali do augusta 1971. godine kada su izdali strip pod brojem 26 i zove se Super Hik. I taj Super Hik, ta simpatični negativac, odnio je nakladu u nebo sa svojim balonima i tako su prodali prvi put Alana Forda u broju više od 100.000 primjeraka i to je bio spas za izdavačku kuću kao i za strip Alan Ford. I svaki put čim je Alan Ford pala mu je naklada, oni su opet uvukli tog Super Hika unutra, bio kao onaj Joker iz rukava. I radili su strip zajedno Magnus i Bunker do 75. epizode godine 1975. kad je Magnus odlučio da napusti taj kreativni tim. Ipak je bio tempo ubilački. Radili su 120 stranica svake sedmice, znači 240 slika i to je bio ubilački tempo, a i Magnus je vjerovatno želio da radi nešto drugo i počeo da ide sasvim drugim tragovima stripa, iscrtao je nekoliko zanimljivih stripa i 1996. godine Magnus umire u Bolonji, a gospodin Bunker je još živ i ove godine je slavio 81. godinu. I kako je Alan Ford došao u Jugoslaviju? Sasvim jednostavno. 1970. godine prepoznao ga je, odnosno bilo mu je ponuđeno da ga prevede Nenad Briksi, vrsni prevodilac i novinar iz Hrvatske, i donio ga je u kuću Vjesnik gdje je bio i urednik tog izdanja i počeo da prevodi taj strip, a ne samo da ga je preveo, nego ga je presadio na naše tlo. I tim što ga je presadio, ustavio ga je u naš mentalitet i time je strip postao doslovce naš. Toliko naš da mnogi ljudi čak i nisu znali da izlazi u Italiji. S tim prevodom, odličnim crtežem i naravno tekstom, strip je postao toliko naš da smo ga usvojili i danas pričamo ljubitelji Alana Forda s tim stripovskim citatima, radimo radnje iz stripa, odnosno sve što se desi neobično prepoznavamo kao radnju iz stripa. I taj strip je danas tu na izložbi u Muzeju Jugoslavije. Alan Ford je smješten u New York. Zbog čega u New York? Pošto je to bio grad kontrasta. Imali ste visoke nebodere gdje je bilo plavetnilo neba i bogati ljudi koji su bili gore, a ispod je bilo sve tamno i tu su živjeli ljudi, prosjaci, siromaci, živjeli su i žohari i pacovi, tako da taj kontrast je bio dosta jasno pokazan u stripu. Amerika je bila zemlja pretjerivanja i ako ste na ulici vidjeli dve buba švabe, odmah se je pričalo o invaziji. Ako se je desio prometni udes, odmah se je pričalo o zastoju čitavog grada i tako dalje. To pretjerivanje je sada došlo i do nas, pa se često kod nas odvlači pažnju sa ovakvim hipervijestima šta se dešava, a u biti nije ništa opasno.
Ta grupa TNT koja se bori protiv zločina, tako se naime zove, sastavljena je iz 7 članova. Pošto uzor tom stripu je bio James Bond. James Bond koji je 1962. počeo sa Bondijadom, sa Dr. Nojem i zavladao je svetom, pa su rekli Magnus i Bunker da bi i oni radili James Bonda, ali kako raditi James Bonda kad je već James Bond parodija i oni su željeli nešto drugo da urade. Izradili su 7 junaka. 7 junaka, pošto kao svet je dovoljno velik za 7 James Bondova, ali to su bili u biti svi antijunaci. Antijunaci koji su tvorili grupu TNT. Grupu vodi dugobradi paralitičar broj 1, njegova visosti kako ga nazivaju. On je metuzalemske dobi i nikoga ne zna kad se rodio i šta je radio prije nego što je došao u grupu TNT. Ali taj dugobradi paralitičar pojavi se tek u 11. epizodi, što je dosta zanimljivo da se kao vođa pojavi tek u 11. epizodi, a ne bi se pojavio da ga drugi članovi ekipe ne bi željeli upoznati. I kad ga upoznaju, to je podjetinjeli starac koji sedi na invalidskim kolicima i priča neke gluposti, najviše neke priče iz istorije, kada se on borio uz neke slavne ljude. I te zanimljive priče uvijek sačinjavaju ljudi, veliki ljudi koji su promijenili istoriju, ali prikaziva ih broj 1 kao ljude koji su izrađeni od mesa i od krvi, pošto su recimo neke velike vojskovođe, možda su bile kukavice, bili su ženskari ili su bili pijanice, pa ih on tako i predstavlja. Kroz te priče broja 1 o istoriji mi upoznamo tu istoriju nekim drugim licem, a tu se i kaže i strast scenarista Bunkera do istorije. Naime, on je studirao francusku istoriju i to ga stalno privlačilo. Ali taj dugobradi paralitičar, on je dosta grub čovjek. On nije ljubazan do svojih počinjenih, vređa ih, onda tuče ih sa štapom i tu se pokaže jedna usporednica sa komedijom dell'arte, jer i tamo u komediji dell'arte postoji starac Pantalone koji non stop tuče ljude oko sebe sa štapom i broj 1 ima štap. A ta broj 1 ima još jednu stvar, ima malu crnu knjižicu. Mala crna knjižica je pikanterija svih nespodobnosti ljudi koji su na tom svetu. Bilo ko je nešto uradio zlo, to je zapisano unutra, pa su ga tada za vreme SFRJ smatrali tu knjižicu kao udbo, sinonim udbe, a danas bi ja rekao da je to bio Wikileaks prije Wikileaksa. Taj starac je organizator, on može da priskrbi pare za svoju grupu i uz to, kad dobije velike pare, veoma mali deo da svojoj grupi, a ostalo ostavlja za sebe, niko ne zna gde i niko ne zna zbog čega. Kao drugi član u grupu uđe debeli šef, Gervasius Twinkle-Minkelson, u hrvatskom prevodu, a u originalu, u talijanskom, Gervasius de statuis, što znači da je bio statičan, da se nije pomerao. Taj debeli šef je broj 2 u grupi. On non stop na početku komandira, upravlja logistikom i daje zadatke, ali onda iz svake epizode postaje sve više ljen, tako da na kraju samo leži u cvjećarnici koja je glavni štab te grupe TNT. Naime, iza te cvjećarnice krije se tajno skrovište te grupe, odakle se vode sve akcije. I tu on samo spava i non stop se svađa sa svojim pomoćnikom koji je Jeremija. Debeli šef kao zamjenika broja 1 dobio je zadatak da dovuče u grupu znane i poznate i sposobne ljude, pa je kao prvog doveo prodavača limuna iz Sicilije, to je bio Jeremija. Jeremija je čovjek koga možda poznate iz svoje bliže okoline, to je čovjek koga samo ne smijete pitati kako je, jer ćete dobiti čitav spisak bolesti koje ga vrebaju, čak i one koje kao pripadnik muškog roda uopšte ne može da ima. Taj Jeremija je strašno nesposoban i strašno ljen, ali u nekom trenutku, dok je još bio on samo u grupi, i tada je bio jedini dobar agent grupe TNT. Zadatak Jeremije je da non stop leži u cvjećarnici, čeka na novi zadatak, ali nikad ga ne dobije, pošto je toliko nesposoban i ljen da ga nije kadar ispuniti. Ovaj gospodin tu, to je Sir Oliver. Već ime Sir kaže da je plemenitog roda i dolazi iz Engleske. Ali trebao je tamo pobjeći zbog stalnih nesuglasica sa vlastima. Naime, Sir Oliver ima jednu fantastičnu sposobnost da krade bilo šta, bilo gde i bilo kada. I sve mu se lepi na prste i on to sve prodaje svom tajanstvenom prijatelju koji je prodavač te robe koje je spala sa kamiona i zove se Bing. I zbog toga je njegova česta rečenica halo Bing, kako brat?
kako ga doziva, da bi mu prodao robu ili da bi je stavio u skladište. Sir Oliver je isto karikatura plemstva. U tadašnje doba u Italiji pa i u Francuskoj bilo je dosta propalih plemića koji su šetali od zabave do zabave, a preko dana su živjeli u nekim bungalovima. I te zabave koje su radili bogataši, na te zabave su uvijek pozvali ili nekog poznatog pisca, poznatog pesnika, poznatog slikara, pa su pozvali i nekog čovjeka plemenitog roda u nadi da će se zaraziti sa tim plemstvom, pa da će i ti bogati ljudi postati onda plemeniti. Sir Oliver dođe u grupu tako da ga ulove i daskom ga lupe po glavi i s time je bio prisiljen da surađuje sa grupom TNT, inače bi ga deportirali u Englesku, pa ipak mu je bilo onda lakše raditi u Americi nego da bi bio u Engleskoj u zatvoru. I on je čovjek koji je sposoban nabaviti sve za grupu. Čim se nešto treba, neko novo odelo, neka odlična kola, tu je Sir Oliver i čovjek za sva vremena i za sve stvari. Gospodin sa pilotskom kacigom, jaknom i pilotskim cvikama je Grunf. On je pronalazač. On je došao u grupu na poziv kojeg je napisao Sir Oliver da se traže tajni agenti. Međutim, to nije samo stvar Alana Forda da se stave u novine da se traže javni agenti. Tu smo već kod priče u Sloveniji, jer prošle godine slovenačka obavještajna agencija tražila je ljude putem oglasa u novinama da se pridruže varnosno-obavješćevalnoj agenciji. Tako da Grunf je čovjek vojnik. On je bio i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu i uvijek je tu negdje da nešto ne ide po planu. Ako ste mislili da su Royal Air Forces i američko vazduhoplovstvo krivi za poraz Luftwaffe Njemačke, ne, to je bio Grunf. On je prebrzo izvukao osigurače iz bombi i svi avioni su išli u vazduh, još više nego što se željeli poletiti. Grunf može da pronađe i pronalazi svašta i to obično ne radi. Grunfe smo poznavali svi, poznajemo i danas. To su ljudi koji kupe matice po ulici, kojim žice vire iz džepa, koji imaju šraf cigar non stop u sakoju. To su ljudi koji non stop nešto šraufuju u nadi da bi to sve radilo, ali kao što se dešava Grunfu, ništa mu ne radi i obično su ti pronalasci štetljivi za narod. Recimo, njegov najpoznatiji izum je pogotovo bomba bumerang koja se vraća onome koje je bacio. Non stop izmišlja neke nove transportne načine da bi se grupa vozila. Recimo ima skelu koju vuku delfini, a ispred njih je morski pas, tako da ga delfini ganjaju. Tako da recimo ima avione gdje moraju ljudi sami pokrenuti avion da bi uopšte leteo. Grunf je poznati po tome da ima non stop majice sa natpisima. Ti natpisi su toliko smešni i toliko glupi, ali poznamo ih svi jer su i istiniti. Recimo ima natpis bolje izdati knjigu nego prijatelja, ravno do prvog skretanja. A onda ima natpis recimo kad se borim neprijatelja nemam. To su svi natpisi, citati za Alana Forda koji su došli do toga da su ušli u našu podsavjest i mi ih podsavjesno citiramo i s njima si lakšamo dan. Bob Rock. On isto dođe na poziv u grupu. Zajednički su ušli u cvjećarnicu on i Grunf, ali pošto je Grunf stariji dao mu je prednost. Bob Rock je čovjek temperamenta kojeg možete upoznati svakog dana u prometu. To su ljudi koji se strašno ljute ako nešto nije po njihovom planu. Non stop su zle volje, sarkastične, kažu zube i ljuti su. Bob Rock ima manu da je malog rasta i velikog nosa, a želi da bude velikog rasta i malog nosa, pa non stop sanja o tome kako bi skupio pare za operaciju da bi se podužio i smanjio nos. Zbog toga je idealan čovjek za reality showe, različite kvizove, ali na tim svim stvarima on uvijek izgubi i vidi kako ne može da se izvuče van iz te svoje cvjećarnice, iz te svoje uloge, iz tog svog Sherlock Holmeskog ogrtača i kape. Ali on je uz to i najvjerniji član grupe TNT, uvijek dolazi na kraju kao deus ex machina i često spašava čitavu grupu. Pa je zbog toga i veoma cijenjen, mada ga broj 1 često vređa, često ga tuče, ali Bob Rock mu uzvraća uvijek neke ružne reči, pa su non stop u nekom duelu, što je smešno. Non stop se šali, pravi neke šale, tako da Bob Rock je i najomiljeniji lik stripa. Alan Ford. Posljednji ljudski član ekipe TNT je Alan Ford.
Mladić koji je došao sasvim slučajno u grupu misleći da traže reklamnog agenta, ali tražili su tajnog agenta. Dobro, mala razlika. Barem on tako misli, ide na prvi zadatak. Čak im nije uspio ni objasniti da je stvarno reklamni agent. Za lik Alana Forda Magnus je uzeo glumca Petera O'Toola, koji je bio tada veoma popularan i čak su mislili da će i Toole glumiti Jamesa Bonda, pa su skinuli oni možda zbog toga za Alana Forda. Stavili su ga u crnu Dolce Vitu kao simbol francuskih eksistencijalista i taj dečko dobe oko 25 godina, stvarno je lep uz sve one ostale like, pa želi non stop da ima i lepu žensku. Ali ima tu smolu, tu nesreću, taj peh, da se na njega lepe ružne žene, a lepe ga odbacuju ili ga zloupotrebe, pošto lepe žene u Alan Fordu su obično ili špijunke ili kriminalke. Naš Alan Ford je dečko koji želi da sa radom dobije bogatstvo i sa tim uspije. Zbog toga je vredan i radi, crnči, ali ništa mu ne pomaže, on ostaje non stop na tlu kod grupe TNT. U 18. epizodi koji se zove Pas za $1.000.000 u grupu ulazi nosonja. U talijanskom originalu Cyrano, valjda se zna zbog velikog nosa, a nosonja isto zbog velikog nosa. To je pas koji je dosta veran, ali može tu vjernost brzo da odbaci za parče čokolade ili mesa. Ali ponekad i spašava grupu, ali njegova najomiljenija strast je da liže Boba i goni Squeakyja. Squeaky je druga životinja koja je dio ovog životinjskog carstva u grupi TNT. Naime, u prvih 75 epizoda životinjski članovi grupe TNT su samo nosonja i Squeaky. Kasnije, tek u 100. epizodi, dolazi Klodovik, Papiga, pa onda Xerxes i Pelikus. Ali Squeaky je morski prašić koji je doslovce pao sa kamiona jer su ga vozili u laboratoriju na testiranja, ali ne zbog covida, moramo da priznamo. Vozili su ga u laboratoriju na testiranje, ispao iz kamiona i odmah se uvukao u šal debelog šefa gdje je lagodno živeo, a debeli šef je non stop brinuo o njem. I čak i kada grupa nije imala hrane, uvijek se našlo nešto malo da grickne taj mali Squeaky. Pa je postao klasično antagonističan boj između nosonje i Squeakyja za pažnju i za dio hrane. Ali te životinje koje su, često se pojavljaju neke druge životinje, ne kao člani grupe TNT, to su mačke, pacovi, žohari, buba švabe, pojavljaju se u stripu kao prezentacija života te grupe. Ta grupa je stvarno živjela u nekim prljavim prostorijama, odela su im zakrpljena, imaju malo klope, zima im je, hladno veoma i tako ta grupa i psi i Squeaky, i pas i Squeaky sa njima uvijek žive taj život kao tajna grupa TNT. Grupa TNT bori se protiv nepravde i kriminala. Ali kao takva, jer grupa je na polu ilegalna, uvijek ide po ivici granice, kako smo imali ponekad želju da kažemo. Non stop su negdje na pola puta do kriminala ili pola puta do istine, ali svaki put oni idu dobrim pravcem i pobeđuju neprijatelje, kojih ima mnogo. Jedan od mrskih neprijatelja, kao što se nekad reklo, bio je Super Hik. Super Hik na početku nije bio u horizontu grupe TNT da se bavi sa njim, jer on je krao siromašne i davao bogatima i to im nije smetalo jer bogati nisu htjeli da se lovi Super Hik. Ali onda je Super Hik učinio veliku grešku. Baš kad su furali broja 1 na neki zadatak, ukrao je doslovce ispod dupeta broju 1 njegova kolica i predao ih, ne prodao, nego predao ih jednom starinaru koji je onda to stavio u izlog. I broj 1 je bio toliko ljut da je rekao da treba uhvatiti Super Hika na bilo koji način. Taj Super Hik je simpatičan smetlar koji sa svojim vinskim zadahom zbog slabog vina ubija sve pred sobom, otvara blagajne i sefove, svi padaju u nesvest i Super Hik uvijek dostiže šta bi želeo. Uz Super Hika ima i nekih drugih neprijatelja kao što su Arsène Lupin, pojavio se konspirator, pojavio se bogataš po imenu Mr. Trump, pojavio se antiseptik, to je čovjek koji želi da otruje sve, da bi svi nosili maske. To je situacija koju imamo danas, pa vidite da smo svi sa maskama. To je znači neko maskirano komentiranje Alana Forda. Znači, svi ti neprijatelji se tu nađu uz neke svoje
bizarne zadatke kako da unište svet, kako da unište svetski poredak i nikome ne uspije, ali to samo zbog grupe TNT. Na izložbi ćete moći vidjeti 151 originalnu tablu koju je nacrtao Magnus, a uz to i 3 koje je nacrtao Paolo Pifarero, koji je nasledio Magnusa u crtanju Alana Forda. Nacrtao je naslovne stranice tog stripa. Na izložbi su 88. naslovna stranica, 122. i 125. naslovna stranica. Ta 125. Otok mračnjaka čak je bila zabranjena u tadašnjoj SFRJ jer je suviše nacističke simbolike unutra. Naime, Magnus i Bunker često su se bavili sa tim nacistima, mrzili su ih i uvijek su ispali u tim epizodama nacisti smešni. Vozila su se im raspadala, tenkovi su zalutali, tako da su non stop smiješili, pored plemstva, o čemu sam prije pričao, i naciste. I te epizode, te naslovne stranice je veoma teško naći na trgu originalnih crteža, pa smo zbog toga morali staviti te 3 jer originalnih crteža iz doba Magnusa nismo mogli naći. Posebni dodatak ove izložbe je epizoda iz mladine. Tajnovita epizoda koja se dugo vremena smatrala kao zabranjena epizoda koja nije smjela da izađe u Jugoslavije. Naime, šta se dešava u toj epizodi? Broj 1 sa čitavom grupom TNT dođe u Beli dvor na Dedinje kod maršala Tita i tamo ga ucenjuje jer je navodno maršal za vreme Jugoslavije sakrivao unutra nacističkog znanstvenika koji mu je pomogao u nekim stvarima. I to kad je 1989. godine to je izašlo u Mladini i svi su rekli u Mladini imaju hrabrost da stavljaju te stvari na videlo, ali nije bilo tako. Ta epizoda je bila nacrtana specijalno samo za Mladinu. Zagrebački crtač Andrej Brčić Flumijani upotrebio je neke originalne frejmove, a neke je samo docrtao i toliko je dobro uhvatio crtež da su svi mislili da je to crtao Magnus. Čak se epizoda zove Bunker, tako da su svi mislili da se epizoda zove zbog toga Bunker jer je bila u bunkeru, jer se nije smjela štampati. A uz to je Andrej Brčić Flumijani bio je scenarista tog stripa i opet je toliko dobro ušao u šemu Nenada Brixija da je bio to baš Brixijev prevod Alana Forda, ovako izgledao, pa su svi mislili da je to originalna epizoda. Čak su se onda posle raspada Jugoslavije pojavljivali na trgu sveščići te zabranjene, cenzurirane epizode, ali sad se, kako se zna, sad smo to obeležili 31 godinu posle izdavanja te epizode, da je to epizoda koja je bila stavljena u Mladini, nije bila zabranjena, nego je bila crtana samo za Mladinu i time razbijamo još jedan mit o zabranjenoj epizodi o Titu. Priča o grupi TNT, priča o Alanu Fordu, priča o članovima grupe i neprijateljima, to je priča o svima nama. I svi mi to doživljavamo i tada smo doživljavali na svojstveni način. I zbog toga svakoga od vas ko želi pozivam da dođe na tu izložbu, ali ne da gleda, da čita šta smo napisali, nego da doživi ono što je on doživio kada je čitao Alana Forda, da ponese sa sobom to što je ostalo, to ostalgiju koje je u ljudima, da prepričavaju anegdote, jer te anegdote, ti doživljaji i te stvari koje smo doživljavali uz Alana Forda, sve to čini svet Alana Forda i sve to čini Alan Ford pobjednikom našeg vremena, pa zbog toga Alan Ford ima čast, a i dužnost da potrči u časni krug.